India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Uweu kena Samla engineer ulah Shah na Tamil Nadu na marudan ke Jingiadei ke bajan bat ke sing ISIS ke bertemu ban penyap ya weu hek sorkar hakenong ba ambur. Lakem yau new Samla pulih dian belawat haki arf kendai tli kijaka jong keri barok kowe deki tenat sentiat beper bat ke jahar la kedau bo ude udkot jong ke ISIS. Bat ulah temu ban penpetei bom ikinong song bom dei ke muslim ru. Kipulet kila ujor jahar persyak yo besyak kedno apo ki kendon shis paar puwei shis paar puar shis paar pusan ke Indian Penal Code IPC bat khat pra lai pupra bat arf kendai jong ke Unlawful Activities Prevention Amendment Act. Yau new Samla Pule latip kerteng kum umir anas ali na ambur bat udew Samla Pule jong ke ke Engineering College Shimet. Ki pulit ka ambur kila yathu bekila petngor ia kalik kawan jong umir anas ali balabun menai hadian belayo jingtip i ke jinglet jong u. Kat kum kitulong kubor ki pulit kila yathu ba umir anas ali ulai keren bet kibriu ke ISIS bat lepen krek ban pentrim da ke ba penbethai bom haki jaka badan jingma bat penyap yo weu hek sorkar ha velor na ke benta ban pensapriang ya ki kam pentrim bat ula pendan kam ya ke telegram bat kiwe pat kilat ban ya keren itu kitulong kubor pulit.